capacity building bat kumta dater bangas nyo ma lembah ini ke bakiwan pasat sengi kala nang roy kala nang san bat kanikin kade kata tourism haga bang don kam ya ka je telang iwe halo iwe pat ngam don kam suban kren ngoba kala biang ka kentin nai ma lalu ngaso kade ke bang depan bu jingmut ba badasisa lada uble bastat semnale ke kamba kamde tang kasnong mamluk ke bakta ya ka mariang baya ka jinggot ka jingkhia jungi hendai wat yangi ke badan sekatai khras nong ru sibun ba kila jujia naga pos ka pol lemba ka jing jabo dong kata ka air pollution lemba ka factory ka industry hendai la ka jing start ke jong uble ula wandra pada ka industry ka balong sustainable kata kadai ka tourism industry ngasngewan ai ka buram ka bakrau ya ka soka meklia bad ya ka soka India bad ya ka UNO lengba ka UNWTO ka bala betin berbranti sya ka pertai banbu ya ka mission ka balong kenjable kumakalong ka pertai menta de tang lembaga ka tourism lesi sa season pat kan wanra ya ka jingsuk ha ka pertai berkawai kan mana ya kajing yabha kajing songsuk song palai haga pathai barakawai nama haga tourism kadon ka hospitality bana dangi don kajing mol kajing thu ban promote ani ban kente ka tourism nengkong ngade ban bhasayati kan sabut ya kajing kasem ki saudong sapun kasnong kathau ban nangta ni sayai pan nawe put jong kasnong sakawai pat nagawai kajela sakawai pat bat hasit lup jong ka perthai ai ba kan ka tourism kan rung haman iwe be iwe min sembreu om tam jong kan ka dong ka thain jong i handai hasat lak jong ka perthai basa season pat le seu bre ka pol un phu sam ki un ruming na kata ka baka ka baudan ban ger khu yang iwe iwe ngambi kemat ang ni kumu chairman jong ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation hakawala saindul lembaga Department of Corporation nadu snem haja khalai hakaba lembaga jingai jingai jongki officer nte apo ka jingalam jong sa Vijay Kumar kila sang ya kane nama kyi ba kumno ban kentiu ya ka kam ka jam kumno ban kentiu ya ka yo ka kwat de tang lemba hikam tourism bat kyi pade ba ya ka kam tourism na ka ya simet kemboi kong kum ahti saupuna bodon spa un senglut ubaduk unja kamut kanum long yarengkat bat hang taru kan wanra ya sibun kijing e haga snong ka thau bat haga jala bat haga rihi berkoi bat haga pother unju tin na kata kadau lemba kan ka department kila pensul yang iki snong bang inform ya ka cooperative society bat lemba ka cooperative society ngin promote ya ka tourism ka bang ong ka community based tourism ba lemba dan ka je telang ha snong thau leno kajing temu jong iban kentiu ya ka tourism tinga sngawan ong ka buram ka bakrau ka lesa ka dabas dong jong ka snong mamlu lembaga jing ya jingai jo pikum kenelam bila sang ya ka ka society ka emta bat ka dei ka we ka khot ka basit hem bat ka balong hak madu hapo jong ka Meghalaya Rural Tourism ban kentiu ya ka kam juga ka perthai lada ka dei ka kom pentre kami skim apa ada ka dei kum ban kri ki turis bangas ka badong ba ubaban san ne singa napdeng jo pi ngam pada itulut nei ya ubaban san ngilaya trelang dengan kat ider vice chairman jong kani ka Meghalaya Rural Tourism hakaba kamamlu kala yalam sakmat yangi kisnong bedang kamhadin hakaba de ban trei ya kani kam kubdo ban kentiu ban ai kam macam bat ban kamai ban gaji kuble sibune ya pi kisnong ban nginang trei kam nang ni sakmat ter nagam tagane kam kababa jong ka tourism kandet hakabide bat kani ka singi bakalong kum kanuksa bat bakalong ka jing MNC pi iwe adang ya kran nya kaju seju ngas ngoba ngamdan ka we ka kentien ka ba dangsa hanga bangadang pasat api ki kena school ki noi kai bat ki nong snong bat mapi ki noi lam tong snong hakane po ban ai kanuksa ya kasnong gong thong bat yaladi kum ukna samla kumnu ka penlong yang bangan ai tilut met bat mensim
nagam taganya kam tourism. Jaka senong kong tong ko jongim talatip. Kum kata ka whistling village. Namang idon ya kata ka cultural ni ka tradition kabangi ong ka Jingruayo Bay, kabade ka Jingruay kanut sul leng baka jingi jong kami jalai jong ikun ikti jong ka. Nadu snem haja saw na ngam bakla. Ka PCN glapin mi ha ka kubor ka jong ka masisen steo. Bat nang tu Kibriyo haswas long kli iya ka. But hangta kli kendit ban ong ba kadon kata snong ka kibriyo ha bakikot syakot tang da kasul Jingruai. Kim yu kwat da ka kerteng lani badeng badu kongdeng kongdu. Nama ladang ilek umta kamut kadon gajingya sutu baklah ni hakta. Pada dangi kwat kerteng kalong kumang imurum ya ki para lok prajolan ni ki bahayang basem. Ti kumta nadu ka ni kapor hadin bangay asngaw hang nang tay kadon kajing yaro bakadon kajing lengo yuki karung jelang ha kajing mujib khat kajong akum ulun sosnong hak to pol kadang puli hak kelas 10 ni 11 bat hang tanga perkhat ngap puson bat kidon kibriyo ki bawan na ba kinong tok kubol kiwan stang na selong kiwan na kahoti bat teng ki bana baru bat nado kitu ki pal bagadang kena habakino kibriyo ki bana ba kiwan urang basnong hak to pol uju ang rotel pihak wan senang mo nama bakin wan kibriyo na nongway kinwan kinongway tengah ngamtip an kren pareng kren kar ti wan mapi ban batai ya ka senong na jong ti ngaru nama bakala klik hakadon not ke jonga ngalek umta kat bawan kibriyo kina aku bawa kini tai ngalek bang akan mau bakam nungkong ba palto wajri ko itu ba urajib sakrawati itu kini nado itu isnem bat kawai ka kentin kabangayo bakabadak sa hadu kini singi jonga kalong ba upal tu Cakrawati badayu kamti mentala lamu apa kadodasan oinga rotel if you leave this village means you have committed a crime ala dapi pet na kadang senong kamut plale ika kamsniu kaba omdan jing magifi ngong sal balik ngumta ngong kat kan ni pidon ha kasnong nyopi pidai ban im batka le na kum tajong ka kentiu ya ka hong sa kum no kenyan im kum no kenyan song haba hapdeng jo ka jingduk ka jinja ngap im na garep im na karyang wong em wat keren ya ka pisa wat perkhat ya ka pisa wat mudur ya ka pisa im kumba pide im kapol kan sabat ya fi te itai kentin ide iba laktik da sisayanga hadu ba nadu ka por lembah kajinya pasiau jonga haki palok para kena samla para iskulang ngapen sutu yaki ngayo angut langut kuplagi sutu tika simpol yang daki dan sipos nem kan hadu ba house nem aja khat we ngaya kendu isa biji kuma ira pada yang hakawai ka level hakawai ong rotel le nam tak sino ngatau yang fi ngai i pila balle try ka kam baka soka ka don ka fi form da ka society Sebagai form da ka society ru ka simpon asnem bangan yo brio khasan ngut nama minimum number seban form da ka society dan kam khasan ngut tinggal pada banyak khasan ngut ka simpon asnem dai house nem hajar khat ar upun usah buje ku mai ngawong rotel pila de ready ban form society ngong sapat yo ngampal yo brio dan bagi babun kimpas sutu ya ka uang men perkat men imsa si papo men imsa si junam ha pertai ong emsa kumbangilong tingilong kumtahi te dada men sutu ba meniam si Singapore le no umta kata ka jing kren galong mau ai na do de sempat ubak he bayanga te hangta ngalai lum ngayo tik ngala pendung bayi masem uto ki men ki dan ki bayi masem men ajo ngapendung ki prasnong yo kasangut sebiak but how is the aja kalai ni register yang society hakata kertengga indigenous agrotourism cooperative society daga jingtu ban kentil ka kam tourism hapo jong lakasno na jong dikumta ngam simpol tang hapo dikumta nama kani kalong ka kupo ka ka motivational speech ba pinjo mesti mapi nama balai ngam kumta hang ni hasnong yung pi layalam da kirorang ba ban forming society da ka da basnong hasnong gong thong layalam da kena ban pensutu ya orang ba kasimpol hadu kata-kata ban yo ya kajing pedeng yang pit ba te kumta
how aja kalai endah bangelai yo ban register society tinggal persang lembaga nyirap para juga department hakaba kasokal kala temu ban ai nyirap persna ya kini giying ipotejis mo kumbalong hapo mau palur kadega wes nang para pabha ba boni udan honi menta kan ka maulang bena kidan ka umden kuda ter hakaba kala ai decide persna ya kan giying ru kaying ka persna da ka sing da semen ke da semen sop da ka tin ti habangi pedeng ha ka jing perkat nga long hasnong ong ba ngidon kamban penai ka tradition ban kringi kibriu ngideng bani ngidon tangka tradition ke jongi ngaperkan ong kong hak do poi don idai join registrar yang ba alat ko yagi bangin snahi dala ka jog design dengan traditional bamboo huts hak do pa bangalai du mundu pi aja kalai long sifos nem swa yang ni baru te bangin ya ilai jaga ka plan jong soka yang nim sunut kaweru bidang temai ke society kaweru bidang kena ngimpal asani yo pipenan kamba kelai ka pisan hado pikula hok papinde ngong kong bangan kula hado kata tengah menut tambang ong bangin pesang dengan kula baik ban nadu mensim ngin trei jaga ni kam ban penulong kumbang idon gajing temu ban le jaga kam tourism hapa kasino kajung tin nadu kata kapor habakut yong to ngela defi tinggal senai du ying trip bat kapor bangin senai ngila jandep tinggal bun di bawah page kita tinggal IMCM nak lagi official yang soka kat bakin om song pada ki ong kan dia kajing temu hotel kadai kaman pinjap ya senong kan wanra ya ke asis nama kan mau ke tu senem kotang jur ke asis baki dak undang punya beliau stay lain deh te ki ong nakin wan ke asis kin wan kin tu kan nyong punya beliau te ki babun ki kin ho nasional ki ong ada macam pluk kat gayek hadu ba pol tau put how aja kat sau ngilai song ka meeting ngirai da kata rai ka pasatar bai ong kini ki bro ki sun jangi bangedon ki thu ka bhan pra jongki nginja sakmat ni sepai adala makin la mangi ki thu ban penjot ya ka bangi thu ka bha ngi thu na kam ta om de da ka jongki ndai ya ka snong ka thau barak koi ti kum tang ya sakmat ten dai ha ba ku thi kanong rim ka bangi yang ka bha ka yang wat hawa ja khatsan January jong ka al ko nai tari ngi yo ban pli lengbau minister do pol u bala krano u esda lengdo jaga ni ka travelers nest jongi ban nadu ka do pol ngi system ai kam macam ni prasnong ki kena samla katu andi bat ki pai ba kinang sai we din we kan hadu snem aja kan rio ba i kumbala jan boro kila sedang ban ong imat kala banung kam sisam ti kumta detail pade daga jing start pekerja lam jong plan maka jing kesan jong soka how aja kat pra kat nai detail ngila yo ya kata ka jing itu naga soka hakaba uniu MP ru na po Delhi u professor kai sinha wan ban adop but de hang to ken gi pai ba ong pleng kane kam tourism sha kane jing ku ka sudok important ka topor ha aja kalai important sudok nang poi ta snong krang ndai ngi kijat ba aron won inspection ikon yang ba i malalu udah bener kong ban pei ko jaga isa siri ding do to po kadang class da ban pei ti hadin ka to de takam kalaya bat nga hak di po nama bangat tekam sokal ngak tribun pha po ICR mai ko fet SSA ngak tre ngai kai school ad hoc ro tamba ngam hun kam sim ngak kam sa nga design no ka kam bat fitip habang design ka kam sokal ro banyak tuah yang ada orang, tapi hak apa pun ngaman saya itu email, ngomong ngari sign, dapat ICR dia tu. Te lepno email yang balai ni kuah penjenjang kumangi, ngila system, ngila sat jenjang ban pak school, ban pelet ni pule, menyok kam sekolah men imsuk, mepede, meresign nomor kau mewan sesenang, ngasong email ngam hun kata kam train nama apa mau gina way I'm not satisfied kamu sim dengan kala shock sekali kalian jangan dia kata dia orang tak apa memon nama dia situ dia kira im hanya susi dan dia hadin bang train kam bat kiwan kajingnya ro kajing MCM kadon kajing itu nak sokar bat om dia dah pori India bat sabari ru ngalayo ban mikmat ban pensarongnya kajong kasnong bat ha kasdem aja kanyong tateter ilapu sampai yang ngelahun mentah bani iba pleng
ka ka ba mayalam ng prasnong melale ya ka bedetam tigum ta detail mentang yo yang itu ka soka India haga usne mahja apoi kala nominate prasnong gotong saka UNWTO as one of the best village tourism ngimsim yo haga international level hendai haga ni pada ka kenti ka mentang lembaga jengka syarat pak jong ka sokal mekhaya lembaga mekhaya rural doka mekhaya tourism juga department juga tourism ngila yo bandung haga ni thuk kum ka way nak snong kata bagi ong ka best village tourism dong stem haja apply badang haga mencisngi haga apunya tarik ka world tourism di ka ba ka India ka pathai ka rakhi iwan man pediang ye ka ni ka world but menta kinong snong kisutu upai ba osutu baga ka bangile kalong ka ba bat ngan ong ipi ka ba pher ba ka pher tam pada kalong kumni kain henteng ki brio ki ong don ayo kong thong bangin pekai ong ngim dani ti ngim kwa bagi brio kin ya wan siti ban toy ki ma toy ka yo bat ka ba phla kalong hadu mentana du bang stang ngim pat bu tang ka wai ka sen bu ha mo jerong pim yo i trai tang ka wai sen bu du kadan la ka plan tak ada yang ngari tengok ni hotel balik be ki brio ki ong balik ke ziarah hotel dah. Balik ke budak ngi penang ngi pos sana. Dinrai kene kadai ka intellectual move ka bangile. Ngai la ding ong ngim kwa ya kata ka upai ba untuk song thong ban teli don ayu ong ngim dani ai. Ka kong thong kandai ka destination of scholars. Kata kadai kalau tang ki budak badan ka jimut ka bejeliu. Kilaban kau dia kemat song sengap ya ka jingro ya bay. Ngam jeliu kumno kan ka wan nak ada not jong ka kami baka sami kan ka sul kan ot jong ki bat kumno ngi benan kam de tang kita ki brio ki bala ban sotu ba kong tong is really the best village tourism tinggal singa badong ba kan ni ka de ngi ban apply hala ka jong ka snow ka mamulu kladon la ka jong ka unique selling point jong ka kladon ka make an age kladon ka gift to why not maong mo ti ngasnga badong ba kan ni ka snow lu kala de paul pa dan kam ban penjanai penne pensa bat kum ki samla sim bagane gade ka wene ki kam ka balong kenjablai ka pitre ka kam tourism kamut ngila sutul pa kalong kum ka we ka kam mitre pramansim da ka jilep hai ki we pede kawan ka bainong leng ba ka bisa na para briu bat kawan ka jingker ku now blay ki tang dai ki tin ba khandiat ai ba kan ni ka world tourism di kabaka amta karaki ringkat kada basnong kanlong kasabi ban play ya kajibut pakad opi ba mapi kisamna pin yalam ya kan kam sa kalawe kaba pernai batang kawe ngan opi hangi kajaj bende kosi ngasosi tenteng ndai ngaju keren haki babun kejelang ba uso ubang iyo ngin siotu tang lada ki prolog ki majan mapa bat ki na bach ngai kita sedang ban bisni ya pi tedem dei hakapol bagi sedang ngi kong thong pi ben kino khas nong kata jere be ki dan magana ndai kim tip menon kam kim tip matai kim ngam jeliu ndai na bakala pau kong thong pup ki ong wa balai tang kong thong tinga ngaju ong berabo sakire orang ba ngasno hun kalong ba hakapastang ngi sabeng bat ngi keno ndai hakapakut kim diaro ndai kajim bisni tidak dakan no kadua kam ka pangitray ka baba kala don ka jimsni ka mamut ngilalong successful tawag imdeban quit dalir RM kublay sibul